Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kahinyo Trap Indigenous Peoples Forum kalapha da gajing tho Shau Menteri jong Tnat District Council Affairs uba Lakman Rumboy halor kajing Dawa ban Pynbeit ya ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Second Amendment Bill arjar khatpra ban Dawaru ban ailat shwa ya kipat ba bakin pha ya gijing ai jumut jongki khnang baki biniat jongani ka bill kinlong ki ban nep Hagabay day bar ka jingte alakam ya ka jingyo kurim khalajai jongi kintay kasi hagani ka jila Meghalaya. Chairman jonga New Trap Indigenous Peoples Forum uba Johannes JTL Lamare haba yakren bar ka Batisi TV ulayatu bakani ka jingdawa jonga seng kalong hadien bakatna DCA jonga sorkar jila kalasyu set kop hapo almari yakani ka bill mentala arsnem kenti. Kaseng kalau kedoru, bagani ka an kalong ka badon kam kerki haduk kata-kata, namarba kan long kasti yada ya ka jait benreu khasi, na ka jingye shongkha bat ki wei pat ki jait benreu, ki bemdei ki jait benreu khasi. Ngelai bah usne marajar khatpra kata kedai haka arpusan tarik jung bunai Julai arajar khatpra ba ya gani ka khasi Social Customs of Lineage Second Amendment Bill lawanra haka live session jongka ki HDC badhang tu lapas igani ke bill bakin pha syapo ka DCE ministry jongka sarkar Meghalaya bakin pas khnang ba khila ban notify gani hendekat kum ke jingi i gejungi bai gani ke bill menta la ars nem tam nadu arjar khatpra menta la de arjar arpho te la ars nem tam gimpadi i baka la trekam te nakaliang gejungi nakani ka New Trap Indigenous Peoples Forum ru ki niadon ki member hang tu ngila pha ni jing tho le ni kata reminder shau minister ko to por badi ba hamlet doling haka shitarik jung bunai September arajar arpho ngila pha yu de kata reminder ba ya kini ke lineage bill ka balapas de ke HDC bali shemla ban pentrikam ya ka le ni shemla ban pas ya ka nomor ba kat kum ke jing yu jungi ba ya kini ke bill kila pha shu governor ula pha biang shaka DCA ministry department bakin le susu kita ki study bakin le susu kita ki kinwat banyak susu ba belai ba kimla pentrikam ni gani te nak por ngila yai but dia ni gani but kat gum kijingi keren ni kijingi but I minister untuk por ba hamlet doling I yong ba ya gani ka bill la pham ta ka special committee to la biang kita kijing keren kijung I te yong ni la pha kita ke special committee but ngila IT kita ke special committee bukan le ke budan kam te susu men haka new tarik jong mentau benai ngila yo minister bat mai bopet I ke DCA tinggal pha biang ke juk sithi kum ka reminding letter la di kita ke sithi ban pen kemau ba nsim khia ban le ya ke di ke bill te halor kita ke benta ni iba kan ni ka bill menta la arsnem shiteng la arsnem tam kala sateng undon bubut din shu but ni li bala yele itu ke debate mo ni la yele itu ke debate but basla to ko por bidang don ni po ha sla juga ni ko thai ngila debate po ka to ka North East Live TV ti ngila Christian bahai ka to ka bill but habang iya menta shroom shiteng ro ni baki ba ki amgot ki khmilenti shisha bakin yo no ban pentrikam gitu ke bill Hadai pada kidon kini ki brio WR ki bami ang po ka jai bidri bujungi ki ba ong bagani ka bill kamblong ka ba bhavan pentrikam kam biang te ngala yes ngap mi kataru te mentangi ni sngo ba kumba ki ong jung kini ki jung ba hamlet ba kala don po special committee hatu besi ngarang kli ba tetas ru bolong CM menta jung ka ki HDC ong ba katu kala ya ka don menta po special committee jom kataka ban study la di ban page ya kini ke bill ban research ya kini ke bill te ke ba ngalengok pada kumnoi kata ke bill ke ba kila de pas de ka house de ka ki HDC kumno ke support do arsnem shiteng mentaru klempat longkam ke te kebut menta ya ki issue ki ba concern ki badai ke chat bendoi ke bakerki kemungkin pen up de ki snap de ki post nem de kamlong ke badai mar babun ki an juga district council ki la shulong ba ki shu sakut be
hakamit jung gobernador la ni hakamit juga minister ki badi pe ini ke DCA te kum bakalong mentang la tho ni ba ka KHDC ka dei ka kata ka bansnai kita ki ain ke balong ru kum ka state nam ta ke jai menteri hari lada kamla menteri kam lada kamla ban pas kita ki ain ke badi na kum ta ke jai menteri bujungi te kemut ba ka KHDC kamla ke kam don kita ke bor bagi ikhtiar menteri nak kita keri berkecai menteri bujungi ban penskam cucu kita ki ain baik kita ki kendon ki badai nak kita ki jungi ki depai te halor gani ke benta nak ngimjuan se ke presmo ngimju kwa ban yu te de kejumut kejungi kumbanga si ong berbor ba lada kala longkam ngin delek se ke pres yu Tnat de ha gani ke benta ngim ban sia begin yetu iki ba ngingi klem shom klikti ngim dei na kanu keseng ngim dei na kanu ka group ka pressure group la ngim dei ne ke no ka sing balang le ne don ka political party ka ba pha ingi ban le dei kum ka ta ka jing sngo na ka badan ka mensim bakhya hapo jungi ka ba ngin le e na kam ta kri ba ka jai bendri tingi persyang ki hai rukom beret ki jing persyang ki jungi beret bengin le e na kam ta ka ri ka jai bendri jungi te kene ke ke ba ngi skodon kam shisha ba kene ka lineage bill de ban pas ba de ban pentri kam ka namar ba kum bakalong ba kede kata kabanyada ya ke jai bendri ku jungi naka naki jing sha phalo naki jong ka prathai baro